ndiko livhuwa vha kha ḓi vha vho thetshelesa mafhungo fhano kha Bellerin News Channel vha tshi khou vhalelwa nga Rofu wa Tshikovhele. Kha ngudo ntswa yo anḓadzwaho kha Journal ya Applied Ecology, vhasedzulusi vho dzinginya ḽa uri dziṅwe tshaka dza zwiṋoni na minyamulemalema ndi dza ndeme kha vhalimi vha nḓirivhe kha ḽa Hungary. U ya nga vhasedzulusi, zwiṋoni na minyamulemalema zwi ḽa nga vhunzhi zwikhokhonono zwi no tshinyadza nḓirivhe. Izwi a zwi thusi fhedzi kha u langa tshivhalo tsha zwikhokhonono, zwi dovha zwa engedza mbuyelo ya ikonomi kha vhalimi. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga 100 Centre for Ecological Research. Vhorasaintsi u bva Yunivesithi ya Cardiff vho bveledza tshibveledzwa tshiswa tshine tsha ḓo shumisiwa u tsivhudza vhathu musi tsunami tshi thoma. Tshibveledzwa tshi vhidzwaho pfi Global Real-Time Early Assessment of Tsunamis kana GREAT tshi shumisa mubvumo wa magabelo ane a tshimbila lwanzheni nga u ṱavhanya u fhira tsunami, nahone a ṱalutshedzwa nga microphone dza nga fhasi ya maḓi dzine dza vhidzwa pfi dzi hydrophone. Ṱhalutshedzo ya tshibveledzwa yo anḓadzwa kha Journal ya Geoscientific Model Development. Vha ḽihoro ḽa ANC kha tshiṱiriki tsha Vhembe vha ri hu na ṱhoḓea ya u dzudzanyiwa phambano dzi re nga ngomu ḽihoroni. Vha ri izwi ndi u itela u vhuisa fhulufhelo ḽa vhatevheli vha ḽihoro phanḓa khetho dza mivhuso yapo dzine dza ḓo vha hone ṅwaha u ḓaho. Hezwi zwi khou tevhela muṱangano wa zwenezwino wo farwaho nga komiti khulwane ya ḽihoro. Uyo muṱangano wo vha wo lavhelesana na uri hu vhe na vhuthihi, khaedu dza nḓisedzo ya tshumelo, hu tshi katelavho zwiṅwe zwine zwa sa khou tshimbila zwavhuḓi kha ḽihoro. Muambeli wa ḽihoro dzinguni ndi vho Frank Tshililo. In terms of governance, we will also look deeply in strengthening our municipalities. We will zoom deep into municipalities which are having challenges, municipalities which have regressed in terms of their audit opinion, using unfunded budget, municipalities which their PMTs are not coherent. You have got Makado PMT, which is not working as a team. You have got Musina PMT, which is not working as a team. Akho guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News Channel vhasiyangwe muthetshelesi u bvela phanḓa na u ri tevhelela kha Spotify, Twitter, zwi tshi katelavho na kha TikTok khathihi na kha YouTube, kana u ri fonela kha nomboro yashu ya 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Bellerin Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerinbrands.co.za. Bellerin Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.